Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Iki knyat benai beladap. Haka sautrik Jong Jun. Hadian Jong kajing i jongi ya u new retired Chief Justice DYP. Ulalek ban submit Sha UCM ya ka kaipon dan ni teki inquiry report. Ngilalek ban ya kenduk ya ka family Jong Biliet Chesterfield, thank you. Hang te po malak bangsa. Kaya tu sengi ladap ong. Ko sarkar leng baki electronic media bat ki paper. Ngiladap ong. Hato. Bandawai gedi ke kaipon. Ban pelat pat bang. Dan kam semua ban mi sasisit surah. Ti ngi iba ngilabu ka jingkeli ngilabu ka bomot ka jingkerpat jeng sarkar. Hendrai ke sarkar ketik lightly le sila benang. Kamu respon ye kanika? Ajing keren ka jongi hak ke sautre. Ni tak tahu. Hari ni kita sengi ladan ke meeting leng ba kasur jong bring neutra. Bat meneng lawan. Hari ni apa ka khodom jom sikit dia. Nomor balai. Nado benai me le sila dan ye keren gilayat lai benai mata. Mei, Jun, Julai, Agust. Ladap ban pelak te kai pon. Kan EU kan Islam EU. Baka sarkar kan pentip pat bana. Digani hi kedikas kajingwan kajongi ban ya kendo ya lande ban wan halah ne apo ka khmat jong kayeng upat bang. Namar bayi ki bakum ni ki isu ngin halah syari khala. Kini ki klat yalade. Kidai ki nong mi khmat jong pat ba. Digri ban sut ho. Ba phimi khmat upat ba. Tingi leng baka sur jong pat ba. Ngila hala, ngila perta, hakik kinyat senam, kinyat panai beladap. Banuan rak no, ia kena kikai Tuhan. Delik si kiklat, dia meneng iwan ban penken mau. Bawa nom kilat, bawa pidai, yau balap hak nama ngihi kuat ba. Henry, hakik portfolio kita prepare. Let's say CM, Deputy CM, Home Minister berkata. Tinggiwan kajingwan kajongi, de ni let's say laban ong ba, ka khodom, kadon kiskor, kiba let's say ke bangal lapat omang ni sutunat bahak de janmit lingba kajik sawa jongga khordom haki skor tentang skor jong TCM mula khot ingi bandrong support tinggal yok bandrong support ngot bar bangirung ngim simla krani gidu kiman ngi ong bai ngiwan hang ni sumba seino ya kenika kaipot ya kaba u bai phai ti bai phai chairman jong kamikna state market commission ulah submit bat habang nilai ekran ya kane kabenta nasong kemen ba u chief secretary batmai udar dekat bat u deputy CM kila yok ban reply sing bat ka reply ke jongki ka long ba nagleng jongki ki ong ba hakini ki khendiat scheme ladam ndalai debi approval ka bomot ngisa sedang no ikenika session kabomot hakan 9 of September kinsa leno haka first day jong kanika session de kila kerpat ingi bagi long patient tingi kumangila ong bang ngila long patient since 13 September since 13 August 2021 ngila long patient nakamta kanika jing sha dekat jubor jong jing jurang ba tingin pe hang to kai ka outcome kai ka jingmi lingba kata kai pot ia kaba table sha apa house position bat hadin anta lada kadon kabadhiang le singin dia kemen balada kadon kabajau ngihap ban ya perkat bat ban ya sadi giwe patiti kedehi kalong ka assurance nagleng jongi shopai ba jong beri nutra jongki kalong ba hot hakapor ba meningkong nagleng jong ka commission ketemu ban pendap kolai bana henry namar kajing bomwan ki witness kajing bomwan de ki brave ki balap ha na leng cukup ikim semula banwan te mula ban complete within time dikadan ke extension na kalai banai sha sau sam banai bat pun terte kada shudaption bandal adap kila bai phe ha ka hau banai me jong kar putri banai me us lawan ban submit ki shoot ho ba kamdei ka pasok ki bapun ki kot pa ki haban pule ti nget ba ai ba kajing pule jongki kinom rai kerki kembali rai kerki ya ke memorandum kepala draft lesi mo memorandum kepala draft da government of Assam soi kerki do
pijakai ki puta jong ke beri terap dengan nget ba kaneka jing puli ke jong ki kit puli sani ba bat ya ubadai ubadan kiti hak ta ke killing nne hak jing peniam ya uni orang ba uni breu panam dai ban map spell naka lon order lan naka ai kini lo ngade ga demand ke jong ni mal tu mangila halam ne ya unong pria breu he dai ban sim kan ti kani gadi jing dawa jing ba unong penia bi ya ba sirasi uni lane le sim masai masabi uni udai ban syasot nak kam bat udai ban mudi tu syasot kam udai ban yo kat kum ka jing stom kum kam wadaan dan yu kat ban ong ba pedang jong kani ga